Kugcine kumenele umshayisibhakela wase-Gauteng obesehlale amasonto amathathu esibhedlela ngenxa yokudutshulwa ekhanda. Mbukelo esilethu TV sakubingelela uma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu. Ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe button ukuze sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti esiphathele zona zithi usedlulile emhlabeni loyo bengumshayi wesibhakela wase-Gauteng uRonald Mlindi loyo besihlala amasonto amaningi esibhedlela ngemva kokuba abesesigamekweni sokudubuleka ekhanda ngaphandle kweringi. Kanti lo mshayisibhakela wase-Gauteng ubesezakhele elikhulu idumela enhlizweni zabantu lapho khona bedlala khona kwikhathegori yebottom weight obeseqhudelane khona nabantu abangu-19 engakaze ahlulwe. Abaphathi be-boxing bakhala ngokuthi balahlekelwe kakhulu futhi dlulisa nje okukhulu ukukhathazeka namazwi enduduzo emndenini bathi balahlekelwe kakhulu